Yes, for the 12 in my name, Tommy Bear TV man and Mr. Laughter kama yati keduni en matini mate kelu lock makati mamoja the 12 watika nano ni lorange mabejo matika kata ena Karumba Bridge manma Karumba Bridge manma connecting Northern Uganda West Nile kachel kilera kidong bena Northern region in fact make kitung joma kitung bot Central New Western kuja tima kibilor da doja ye wangini Karumba kilor kong 2024 mabiro lock madita 12 Uktar kar madien madame teach matij makitimo eni otum mabed twal idwe ma pario me magali wario ki piario wi angwen now that clock timo kadeni ki bilor Karumba daga ye penne ki tika meto kad extension gauge money and wanunge ni Karumba ite petie ki gad mo ke kana ye magitika meto yupone ye kor wa ke met ka che gwa no pa mo beruti accident mo beruti no gad eni romo konyane ma no wa ko mutaka pedang ngak chere pi monogin makibitimo so ke Karumba ke bilor penir maroma aye piara bit chabera romo nera maroma piare wachel manyor romo ni chabera dek ke machal doctor wacho kere monokori ke dong bere ke wajo ni mir dan otiki yo mapat mano chwalo gi man makelwoni ke wai down ti yo mapat mano chwalo gi mono in Northern Uganda West Style kilera now yo matie ma ke bitiu ke rete twale ka wano ngeyo ke wai ni mo pe biene Karumba ke biloro ke bitiu ki yo man ma akilwero chero kafu masendi para kadong donyo pakwach mono yo achel madaro ti ke me chero gang mono igulu nyo kitgum nyo kama kenane ke dong yo achel madaro ti ke bana era yo mi masendi pot ke wai yo masendi pot wano ngeyo bridge no be twal donc yubu tima bayto twal mado be twal ngo dano be michero anyim mono yo ario magero matich kere mi kare Northern Uganda wangi pa okele pa tima duong twal ka chenen jim makere no time mono tich magete yubu nene wako jim be ma duong twal mapigi tego but all in all mera wechuni uluto wanano negatika temo gen mabe ma wako yo waber mabe twal mono lo ange achel mokene mapigi tego na wachiru wanano lo mokene bere wangi ni kizabese jufutie man makilone ivuchi ilozi ba lok matika kati matika wajane ana yene and food page yemi yer bel food don ket ma lok me new vision tika wane ken ni mo ministry tika wane mi yer page kwan kiza beseje wa onyo peke mi yer bel ke wa ko bere ie kono so pangeyo gen mo betime but mono lok ma ke wajo amaleng mo kate ki pepa menu vision matika wajo ne kisa beseje peke bi yeme mi yer bel o be bere ko pen and kimio man food mekelwoni I mean primo case mekelwoni treason mono to argumente ma fute come mani ti an lokani be bere tek twal ke di en me karo ki kot mono lok matie makamaleng kidong bene mono ikom politics ma bere twal kidong watika neno bene mo ken mukene maleng magamente teka wachane ni ena yene lok palo tich pagamente ketika wano miro pegu bedki ki mog ken manong penga beti lokani tich pagamente magi gamente chulogi lok tika karani mo policy bekad manien ma ien ke tiut bot gamente pao mire bet ki loch school moge kan pay bet ki school ma megi kidong bana ka ina doctor pao mire bet ki clinic ba megi monu lok matika kedu dia kilo lok ba dir to al pange tamigera de kere wa ber wange tamma megi ye pene lok ene ti lok ma dir to al ka wana schools ma luti pagamente lo dua ta ka wana ori yere ma gamente men malo tich pagamente lo duong marata in Northern Uganda so we mona ye lok matie in town ngo ni school mona kache ni obetie nyo loche obetie nga mamiru lo ke school ka dong la tich pagamente po bi lo school majority a lo no investors ke dong jan mo go manote ki chene madon mi dong guchare be ngene Uganda bere now ti wi ma ngero money rom tich ki ngat mo kenne wa oti me lo school no mega ene nyo me lo adiar no mega ene no ni pere nying an mono yo ma daro tich kere pere nge policy no bero ti ato dano Uganda react to twal ange gamanda te kariki policy ene wa ko to kon me gwa ko ti gamanda e gang ti pen lo ti gamanda poliki kwan kar ge chero ngo e ti ma mege instead of bero actually ti gamanda ke come mon lok mate ka de ma bejo ma tawni akel bodu pange to mi kom lok ene ka che yen lo ti gamanda e tawni opore ki gamanda me kariki policy ene ma wa ko ti gamanda pagi no ti ma wa ko ti gamanda pagi bero ke karo me owning
businesses madon chalo school gi chalo clinic gi no gwa take private business mo mano amanda ti ukere so lok ene bo beru lok matek to twal me anyama wa ngi tammi ken ma charo wa tammi be tv ni wa ngi tammi damne tiji policy ne butiyo dar be ye dar be gamon yoro tiji be amanda be ti ukere keje ko mone lok ma ti ma do ma damne kel bo to ko lok ma pol be ti ba ngi parliament ka beru penki budget ke ka mero nano ken minongo budget wa ko na be to twal Uganda bene kidong bene northern Uganda take nano to ko ti ma duong to twal man to man me school inter school competition man and man to ba secondary matika water trial watika nano ne otum maber trial maber pole wo biber ka kelu ke ma charo to ko tika water kede wanano secretary ma karo wanano bene man makelwoni popol ti ma bera ke go gi sangulu central lawyer so mukene ba bikelu ko ar now long ma diet ben ma tie ma mer wishing that did David Onen chana and tin ber birthday ma mega ma ti ro ma piera big we bangwen before the twala did in order to happy birthday buddy tam birthday in my bay bet ki yom twin bet ki lelo wa timene wa to my bay happy birthday mono bot la did David Onen chana mono gen ma wa tamani ber wa kel ben bot wa nge wa ko bet ki kuch man makelwoni in northern Uganda ana for the 12 minute wa lok du chumu kategori kore for the 12 one love